mitodika ministre ny fitsarana korana roe miseseto. Madame ministre de la justice, allo volaniko direct. Madame Fanirsoa, tamin'ny anao mbola tandafitainy, ny henao nagnapetraka zegny lalagna zegny lalagna zegny lalagna zegny lalagna zegny lalagna zegny lalagna. Ny henao ny volagna hoe zegny ny kolokolo misy zegny ny kolokolo misy zegny ny kolokolo misy, tsy haiko na hoe tomendry na kolokolo na kolokily fa ny corruption tiako volagnina aminao eto madame la ministre. Question voalohany apetrako hoe magnino mo anareo tamin'ny anareo mbola ta ivela ny fitondrana anareo mivola anareo tsara lela avy amin'ny volagna ny avaratra agny hoe mamlela sampanambola mamlela anareo fa rehefa anareo tonga ao sady gila ny goa ny maregny magnantortiny latsany varatra zegny ekotsa le bois de mondo na hoe enoy zany miazon-damosy. Madame la ministre de la justice, tamin'ny mois de novembre tsaroako anao ny volagna ary taditiko anao ny volagna hoe ho amboariny ho ankatsaregny ary ho ravagniny ny mpagnano kolikoly ao amin'ny tribunal magneragna ny Madagasikara ndraiky 23 régions. Fa zao ny mampitokiky novembre anao ny volagna igny, décembre, janvier, février tsika niany 3 mois tsisy raha naova amile tribunal. Nehe lombolombony teo madame ministre en justice izy koa baka amin'ny faty avaratra ny tribunal io ataondreo velitegna ataondreo biby fampapitahoragna vahoaka. Tsary nisy vahoaka amin'ny afaritra avaratra agny na diana na savamy mba nanagna ny mariny teo anatrehan'ny tribunal fa arabika mitrotro misy ara-maty noho ny fitsaragna mahazo izy. Madame la ministre, wakatsika hitana le volagna naboaka amin'ny vavatsika fa aza atao kobaka ambava le raha. Nisy fotoana teto zany nagnambaranao madame ministre justice Fanirsoa hoe mba manaova voyage anao amin'ny faritry dianay. Iny fa tsy enky exemple nameko taminao zegny tsy nataonao parce que tsy jirino aboakanao mihitsy fa tsy asianao hajany vahoaka amin'ny tapany avaratra nosy igny na savady ana fotony reo olonao amin'ny tribunal amin'ny agny mamely tegna ao. Ny volagna anao faingreny za tamin'izay madame Fanirsoa eza ho eza ny toedra raha nisy tamin'ny Tambaribe resaka cocaïne maro anareo tagnatin'izay tsy nasianareo korana. Napetraka fanontaniagna koa anao madame ministre en justice, iny problème ambarazany mariny nahazo pesosy ve anao sa voaefa anao raha nataony ngai Ruffin mivolagna fa avocat izy amin'ny faritra avaratra agny vava mbola nampodiny il y a 3 jours olo nagnaboany vava nagnambaraza la olo koa nikongtratrato fa izy egny tsisy olo mahafaky izy hoe. Madame la ministre,
Hainao olo zay fa aza atao hoe tsy fatako zany olo zany, zay boka problemenareo. Izy koa olo io fa magnefa pesosy be aminareo, mody ataonareo tsy hita. Madame la justice mitsangananao mandao amin'ny avaratra fa grave. Io maître Rufin io mamonjy o nambario be nampanjana ambily be même diego mitaregny namono olana io e. Maître Rufin tsara hoenao madame justice ministre, ino tsy anamboaranareo izy ary matoa izy mbola masaky magnano vava karaha zegny dikan'izegny avozoanao. Nagniraka olo namono olo taminay tambario be tambazary kely tary io Maître Rufin io. Ny menace vadiny tamy basy naveny vadiny bloqueny. Tsy vitan'izay jusqu'à Diego agny maro fitaregnany ataon'ity Maître Rufin ty. Mitsikombakomba miaraka amy reto italien mafia cocaïne amin'ny ambario be io Maître Rufin. Madame la ministre, fa ina le olane magnefa pesosy be aminao ma io Maître Rufin io. Tsy sakinareo samboriny gadrenareo azafady e. Samboriko amy vavanao tamy mois de novembre anao madame ministre Fanny Soairnevo hoe agnadio tribunal anao. Nivolagna anao za teto il y a un mois adoso aminay ambario be io madame juge io avotro io fa io fa teo nadoso. Pourquoi izy nampodinao io? Io pagnano kolokolo numéro 1 amy tribunal n'ambario be. Pourquoi izy nampodinao? Tsy nivalinao za sa tadiavinao vahoaka agna fitsaram-bahoaka madamo io. Azafady zalahy, madame justice anao, ministre de justice anao. Izy ty ma raha maloto jiaby alefa aminay avaratra igny. Zay hemba tiagny tsara. Ambilo be maro raha ataondreo amy tribunal n'Ambilo be eo. Madame la justice, ministre de justice, fa ina marina ny tena tianareo atongavana amy ty fitsaragna ty. Sa tianareo fiertenareo maregny hoe fa nagna fitsaram-bahoaka ny vahoaka. Normal vahoaka magna fitsaram-bahoaka parce que nareo amy tribunal tsisy raha pare. Tsy procureur, tsy président tribunal, tsy juge, tsy greffier en chef, tsy ny avocat, tsy ny huissier, tout le monde. Azafady zalahy, madame ministre mamilelaka tandafy teto anao wawawawa. Lalagna zany eo loatran'izao, ny haiko lalagna mikasika an'izao, ny haiko lalagna makatry makary ka magnino tsy ampiarinao anao ne zao lehibe ny fitsaragny. Zay fa mivolagna aminao adoso aminay agny ro olo tsy manjary aby reo, tognoniko teto jiaby agnarandreo. Pourquoi tsy adosonao? Affaire tokony vita roulendreo parce que le madinika angalandreo vola. Le maventy amizay contre le madiniky pindeny maventy pesosy, madiniky tsisy andrany andresy. Ary le fitsaragna mandeha 10 ans, 15 ans, 20 ans. Même molo mangataka divorce amy fitsaragna amy be sambrano fangala 25 ans angataka divorce tsy mety tapaka. Anao ny antra lalagna fa nirso olo angataka divorce 25 ans. Azafady cour d'appel Diego boka blanco egny ary. Madame Fanirso, allo boka tandregnesantsika fionao ho regninao tompony ary ho remy vahoaka fa sagnatriany vava io kolikoly ataonareo amy tribunal io
aza misy ny atambo ndebe ny atambo tsao matsiko tsisy andranomamy fa vahoaka koa toatra quelque part nagnory tribunal azao vandesamborona ro azao vandigadrena ro vahoaka fôtiny tsisy asandreo ro olo amy tribunal jiaby dans toute l'île de grande île de Madagascar ko tsy kolikoly ny managna pesosy fo manjaka ambario be mbarako anao madame Fanirso kongtratra la olo io italien tsisy taratasy io Patrick hoe za mavidy tribunal iny Madagascar vavanazy anareo bokoa gaga tsy agnatin'ny sotoavigna malagasy ny fitsaram-bahoaka ke fitsaragna io agnatin'ny sotoavigna malagasy io raha ataon'ny tribunal io mba azavy aminay baka mba azavy aminay tandrignesa volagna anao ataonao madame Fanirso Zany fandatan'olona zany a fa tsy fanapahan-kevitry ny gouvernement ary efa nasasaiko zay tamin'ny interviewzana ataoko tamin'ny aina aman-jery tamin'ny mois de novembre ka hoe sy ny PAK na ny fitsarana no foanany fa ny olona ao anatin'ny PAK na ny amin'ny fitsarana sasany mila asorona na soloina satria tsy manao ny asany satria ny ady amin'ny kolikoly dia olona manao an'izany ary ny institution izay mipetraka dia mipetraka ihany ohatry ny gouvernement sy ny zavatra rehetrarehetra mipetraka eto Madagasikara dia ny ao anatiny no miova ny fomba fiasa no miova fa le institution mipetraka zay fandatan'olona zany a fa tsy fanapahan-kevitry ny gouvernement ary efa nasasaiko zay tamin'ny interviewzana ataoko tamin'ny aina aman-jery tamin'ny mois de novembre ka hoe sy ny PAK na ny fitsarana no foanany fa ny olona ao anatin'ny PAK na ny amin'ny fitsarana sasany mila asorona na soloina satria tsy manao ny asany satria ny ady amin'ny kolikoly dia olona manao an'izany ary ny institution izay mipetraka dia mipetraka ihany ohatry ny gouvernement sy ny zavatra rehetrarehetra mipetraka eto Madagasikara dia ny ao anatiny no miova ny fomba fiasa no miova fa le institution mipetraka fomba fiasa miova mbambaraza koa aia amin'ny tribunal jiaby misy a Madagasikara atsika mikoragna zao madame Fanirso ministre ny justice hoe misy fomba fiasa miova nde aminareo Antananarivo misy fomba fiasa miova mbambaraza aia mampikonena vahoaka jiaby kapitaly eo amin'ny tribunal nanosy tsisy raha miova kolikoly mbola maresaka pesosy manjaka ke intsakeka amin'ny afaritra raha nabavy Fanirso zandre mba eno ihany le volagna ambarany anao anefa ny anareo volagna okatsika iaraka iasa raha misy zavatra tsy mazava dia ampambaraza zay fa impiry magnena lakilosy aminareo tsy jirenareo tsy tandrignesanareo amareva oaka mitrotro nareo lany fagna hoe tsy agnatin'ny fity ino fivolagnanareo izy tsy agnatin'ny coutume-tsika malagasy mifamono nefa ny vahoaka madiniky poteinareo amin'ny tribunal eo koa misy tribunal be kolikoly tao Madagasikara Ambaribe Ambilobe Ambanja tsy volagny za tsary nahita olo mangataka divorce fa 25 ans tsy miboaka ko tsy Madagasikara Ambanja ao raha zegny mpanambola manindry ny tsisy vola io mais madame Fanirso azafady zandroko anao namany antolona taty niananao anazy place
adignanao raha jiaby volagninao fa nianaranao. Mialatsiny aminao zandriko. Asa tortine latsagnambaratra volagnambaranay eto. Fa mba ino ihany le vahoaka. Mba nagnategna vahoaka anao tandafy taty, anao navy eo, tembony ankatafo. Anjaranao mandiniky madame la justice, ministre justice Fanny Herinaivo, mba zahava le raha. Matoa zay mivolo aminao io madame avitry io fa taminay teo, nagnano affaire ny cocaïne io, nagnano affaire ny tanin'ny sirama io, nagnano affaire maloto ny tanin'olo jiaby teo, nadoso teo, pourquoi izy nadoso napodinao io? Parce que mila moany zay sa iretsy kombakomba aminao. Asa atao karaha zegny. Asa atao karaha zegny zay. Olombelona karaha anao koa zay. Araiky, mbola aminao fo za madame. Teto za matetiky nivolagna ialako tsiny manogno agnaragna ampagnajagna mes respect mon général Lilson Roland de René, ministre ni fagnajariagna an-tany. Eraka Madagasikara nanjary problème ary tsy voavahanareo mihitsy ty resaka ady tany a Madagasikara ty. Rango amin'ny fokony tany, mandeha amin'ny commune, mandeha amin'ny préfecture, ndraiky avy amin'ny fitsaragna, ny tompony tany, nandova tany, misy maty ara sasany, raharahandreo, fanagnandreo, pendeny mpanagna pesosy, anjakany mpanagna pesosy, fanagnany vahoaka madiniky. Lovandreo, volandreo ny vangatany. Ino raha misy? Raha zegny ne tsy hoe tsy hainareo fa tsy jirenareo. Parce que nareo voky pesosy. Anareo bokoa lany fagnay aminay antety agny, aminay agnaty ala agny, aminay Bimapé agny, firifirene meso amizay olo, anareo gaga. Asa gaga baka. Anareo koa magnano asanareo ara-dalàna. Io tsisy olo amorolo, io tsisy olo anetiky olo. Fa anareo amin'ny tribunal eo grave, inavitable. Ino raha misy? Raha zegny hainao madame Fanny fa anao kaza mody fany eto. Raha zegny hainy général Lilson. Zay milakoty. Zay karaha misy bureau de domaine. Zay misy bureau de topo. Ino fo asandreo io? Fa ino raha misy? Non, misy taratasy milatsaka baka aminareo Tananarivo agny, tanin'olo Bimapé agny, iro baka Tananarivo vola fa aty taniko, miala anareo. Non mais ino asan'le domaine? Ino asan'le topo? Nivolagna tamin'ny ministre Lilson za. Diovany topo, diovany domaine, fa o tegna mampiady olo amin'ny resaka ady tany. Nataonareo? Tsy nataonareo. Nijirenareo? Tsy nijirenareo. Parce que tsy mikasika anareo le raha. Fa izy koa fanagnana anareo an-tany misy anareo ay nalainy vahoaka. Betibetiky anareo mbo magniriko. O leroa. Garde corps nareo mbo iranareo ndraiky basy ndraiky tseky nino midika amin'ny tany misy anareo. Fa ny vahoaka ry no ambilary parce que le zalagna abo baka agny, izy nangala tany igny, nangala taratasy igny, baka Tananarivo agny, tany agny, masirika Bimapé agny, izy manjaka fa izy tompony tany. Azalahy original ny taratasy fa miboaka ty. Non, le raiky baka Tananarivo igny masigny kokoa no ny araiky ny topo tanàna. Ny topo tany nandova koa en plus. Am tribunal amizay nino? Tsikitsa pesosy.
misy vangoely aretiny tampoko avy amin'ny tribunal noho ny resaka aditany maty tampoko. Ke eto aloha tandrignasantsika koa volagnanao madame Fanirso Hernevo resaka ty aditany ty eran'ny Madagasikara raha io anjakanareo boaka Antananarivo ao le aditany ataonareo aminay lakôty zegny aveko mivolagna amitsika vahoaky miresa ina atsika lakôty fazakadikadalendro zava volako araiky 70 ans nandeha nagnano vanty fa ary nilatsahany voninahitry ny Ndagnahary ke lera koa Zagnahary nandatsika voninahitry taminao anao mazovy nde baban Jésus Christ Joseph fotsiny latsahany voninahitry ny Ndagnahary ke anao latsahany voninahitry ny Ndagnahary n'importe quoi 70 ans io maro andesinareo mikapokapoko amizay aleo tandrignasitsika ne fagnazavagna andesinao madame Fanirso Hernevo amy resaka ty aditany zay misy anjakany kolokolo be indrindra amy tribunal losatsika. Mikasika ny aditany dia manana heritreritra izahay ametraka commission spéciale de révision andreny aditany reny satria misy fotoana dia hitanay hoe misy tsara-dalàna ny fomba nitsarana anazy na tsy ampy trofo le olona na folo taratasy na misy complice marobe à tous les niveaux na manomboka hatreny amin'ny enregistrement ny acte de vente na ny fananakana na any amin'ny état civil na ny fitsarana ka manjary verzo le olona tena tokony tany dia nanapa-kevitra izy ao fitsarana anangana zay ko commission de révision ny dossier foncier zay fa izao kosa amin'ny fotoana izay mampitsangana ny commission de révision io dia ho azavainay tsara ao misy raha mihitsy eo amin'ny fitsarana miarasa daholo mitambana gouvernement. Mikasika ny aditany dia manana heritreritra izahay ametraka commission spéciale de révision andreny aditany reny satria misy fotoana dia hitanay hoe misy tsara-dalàna ny fomba nitsarana anazy na tsy ampy trofo le olona na folo taratasy na misy complice marobe à tous les niveaux na manomboka hatreny amin'ny enregistrement ny acte de vente na ny fananakana na any amin'ny état civil na ny fitsarana ka manjary verzo le olona tena tokony tany dia nanapa-kevitra izy ao fitsarana anangana zay ko commission de révision ny dossier foncier zay fa izao kosa amin'ny fotoana izay mampitsangana ny commission de révision io dia ho azavainay tsara ao misy raha masamihitsy eo amin'ny mazava volonanao zay madame la ministre de la justice fa le problème tsy voatetinao ne io Madagasikara jiaby io fa matoa zay vahoaka magnambara eto mivolagna eto amy place le volagninay jiaby ndao magnembagna anao mijotso miza sur place tsy piasan'ny tribunal tandrignasanao fa vahoaka misy olo ambarako anao madame justice madame Fanirso misy olo managna tany misy tragno vazabaky ivelany agny izy avy mikarama io tapitry contrat tokony miala anao izy tsy miala ivain'ny tribunal hoe za tsy miala eto non mais attends izy manotondra tany baka andafy nde izy navy ny karama et pourquoi tsy tapany tribunal le raha hoe miala anao fa tanin'olo io tragnon'olo raha misy zay madame Fanirso henao raha zay fa azafany ben justement politique raha nivolagninao teo hoe anangana commission tsy haiko ninao politique igny ino ma raha tsy atsangana anareo nino ndraiky niatreky tamy vahoaka miaro anareo midefendre anareo fa tsisy ke hoe mba nisy commission na qui que ce soit rapport tsy haiko nino protocole ou je sais pas quoi
mba natsangana anareo isaka ministère ka hoe ny antefa ny ary vahoaka mamono vahoaka jiaby. Mialatsiny aminao madame ministre. Anao ny rehata andavy taty zany antro droit zany antro zay hoe za zay hoe anao navy eo jay tembony ankatafo. Fitaregnam-bahoaka zalahy mba tandrinesanareo. Zay le madame Fanirisoa ministre de la justice anareo zao tsy tsangana koa tsy misy tribunal araiky aroe telo may oro mitsopaka vahoaka roa azony larage parce que tofoko ro ny marindreo toujours pendegna. Politika ne raha ataonareo io e mba hitananareo place abaka atao efa magnano anareo tsisy raha ataonareo. Atsangana zegny hoe sans rien, tsisy continuation, tsisy fiatraikany amin'ny vahoaka fa atsangana aboko le copain apetraka amle raha natsanga, copine copain camarade ceci neveu nièce apetraka amle raha nefa tsisy raha. Za fa assaisie haute cour de justice misy asandreo firy fitoriagna amin'ny assaisie io, firy fitoriagna amin'ny Bianco amin'ny Samofine misy asandreo, firy fitoriagna amin'ny Paky misy asandreo, tsisy raha miboaka. Tampoky magnano niany fitsaragna zegny hoe misy audience araiky niany après 6 mois koa le audience vont mipody. Non mais attends, oh stop ke za mitodiky aminao ranabavy Fanirisoa mijotsoa sur terrain anao korangina ministre anao tsara mitety faritry. Ndre Antananarivo ato tsy hitanao normal anao tsy mitety faritry parce que anao mahazo pesosy. Asa toa le raha ifampivolagna fa samby olobetsika. Anao tsy mavozanary anao. Olo be ray aman-dreny fa masoja be, fa dady be mitsangana tribunal noho ny tandro alain'olo. Non, anao atsika nangana commission apetraka nino, agnino. Nde nio to tsy miasa, nio atsangana. Mba faheky edy anareo nagna statut amin'ny aigny, ny anabaviko nini ataonareo devant ny devant 1855 io mba faheky hoe zay mandalo arrêté eto namonoandreo anabaviko iny. Fa atsangana commission boko tsisy asany. Andegny ino parce que nihina volam-bahoaka. Zay ny mari. Donc c'est un politique nareo. Fira natsangana nareo. Natriky amin'ny vahoaka politique nareo. Azafady aminao fa za madame Fanirisoa magnaja olo za fa koa fa tsy magnaja vahoaka volaniko tsy ajeko. Naka vahoaka avant tout. Ino maray za ne rango tamo voalohany fa nagnambaranareo. Gaga lany fagnahy za hoe gasikara natao ministre ny communication ndraiky culture. Ino raha eny gasikara ny culture? Ino raha eny gasikara ny culture? Gasikara ndraiky nandehanzatsika Mazengainy amin'ny fomban-drazatsika. Gasikara ndraiky nandehanzatsika Diego agny amin'ny fomban-drazatsika. Gasikara io ndraiky nandehanzatsika Mbaribe amin'ny fomban-drazatsika. Kelera koa izy andeha agny. Oh, izy mampabe atoko nany. Zegny nitako raha ataony gasikara mampabe atoko nany fa tsy hitako ino asanany. Roa tsisy ministre raiky mba nitety faritry za hoe ino exactement raha mateky amin'ny vahoaka any amin'ny faritry. Tsy jirindro parce que za fa nagnambaranareo vahoaka ny ro jiaby io
fa nifeny club 48 mbola njakany Ravatomanga ndraiky Rajojo ndraiky Ravalo ndraiky Rajomampiany reto club 48 reto mamody vava reto ministre 29 reto fa tsika vahoaka tsy mety tonga saigny zegny ny raha mission parce que ro mila i contrat président Michael agnapetraka le décentralisation anka raiky la igny nandeha to le ara igny latsany fanay masiny Ndagnahary anao ma Jésus-Christ anao masinda Joseph nde masinda Joseph tsy latsany fanay masiny ary izy latsany voninahitry Ndagnahary n'importe quoi amaraparagna ko izy miresaka Bastalayon ndraiky zandriko Shane isorako izy mirala mba nanandratra havo niresaka zavakanto malagasy hitanareo zanaka lakote dro io tsy regninao mihitsy ministre ny communication sy ny zavakanto miresaka reto zandra roe lahy reto parce que zanaka lakote fa ziny koa zanaka ry malama vory maintsy malama fa nahazo ordre national fa nahazo mérite de l'état malagasy fa ziny zanaka atsika lakote atsika tompony feky midera ro bravo ro fa koa fanjakagna ambesatsika amindro mirala reto Bastalayon ndraiky Shane ndraiky Denise io nareo sy ny tragnonareo raha misy eo ministère ny zavakanto ane anao koa misy pesosy anao zanakanao ny hira na misy talenta amiagna mérite le bourse fa anao koa tsisy gasikara tsy andegna amianao zegny ndenao zanaka ndenao azovy mila pesosy anao mahazo igny carton mérite igny soiany zandriko ahoana azo amin'ny akory ataony nagnamezandrozy igny fa tsy amfondro amin'ny akory ataony nagnamezandro ao azy io fa tsy tamfondro ke eto mankahery ary manoagnanareo telo mianada Shane Denise zandrila Bastalayon oloso lavitra nareo amy zavakanto andesa tanànatsika nga zavakanto tsika baka lakoty feky andendrene andesinareo fa koa iambigny reto ry gasikara ministre ny communication reto atsika nikonko ke zegny izy riavako aby isorako nareo nitandegny zazy izy ka tamy farany oui zany fabre anao nagnotanza le resaka Rosianina mety alainao relais azavenao igny resaka Rosianina dian'ny président igny fa nomaly za fa nanompotompo zy fa tsy nataoko any global isorako atsika jiaby ary aingane ahazo fahasalamagna tanjaka amty andro ny Ramadan sy ny Karim ty atsika jiaby mba oloso agnatin'ny ratsy ny ratsy tsy mipody amitsika mianakavy iraria koa atsika jiaby agnano weekend tsara amin'ny afaliagna amin'ny aravoagna ho an'izay magnano anniversaire ho totoribiky aza magnano mamy loatra fa mandobatra ho an'izay misy avagna nandao azy dia mankahiry atsika jiaby bon weekend amy tineny koa isoratsika Zagnahary tokony nisy vahiny atsika teto fa izy tsy tafikaiky izy tsy tafidriky donc mbola ho kahiko izy hoe mbienga koa izy mety ho vahintsika eto ciao bye